Numwe mu basirikare bakomeye mu ngabo z'u Rwanda, ni senior officer abasirikare bose bazi cyane, dore ko yakunze kugenda aba ku bigo by'ama training agiye atandukanye, yaba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Una wundi ni Major General Martin Nzaramba, uzwi cyane mu kigo cya Nasho ndetse n'ikigo cya Gabiro, dore ko yagiye a training yaba abasirikare bari private cyangwa se recruits babaga bashaka kwinjira mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Umwe mu basirikare bazwiho cyane ku buyo bwa Special Force, dore ko Special Force inasho yose imwirahira, dore ko ari umwe mu basirikare batuzi kandi wagendaga akora ibikorwa bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko yari akiri mu nshingano ziwe. Uyu Martin Nzaramba rero akaba atakiri mu rwego cyangwa se muri RDF, dore ko muri iki gitondo haje gusohoka itangazo ryihutirwa rije gusohorwa na nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ryemeza ko uyu mugabo yaje kwirukanwa muri dismiss ndetse na bagenzi biwe baje gusa naho basoza amasezerano nk'uko byaje kugenda bitangazwa. Martin Nzaramba n'umwe mu basirikare cyane cyane inasho, bibukirwa ko ari umwe mu basirikare wubatse iki kigo cya Nasho cyane cyane, dore ko ari umwe mu basirikare bakigezemo kera. Ubwo ndavuga Unitec ya 7 n'izindi Unitec zose zagiye zikurikira, zose zikaba zimuzi ubutwari bwiwe ndetse zikaba zinamwirahira uko yagendaga ayobora ikigo cya Nasho, ndetse yemwe abasirikare benshi guhera mu 2018 na 2016 na 17 bose bakaba bamwirahira, dore ko uyu ari umwe mu bagabo bari bagitoza iki kigo cya Nasho. Ngira ngo ababizi za Unitec za 2015 na 16 baramuzi uburyo yagendaga abayobora. Major General Martin Nzaramba rero utakibarizwa mu ngabo z'u Rwanda, akaba amaze kugenda yirukanwa na nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, umugaba w'ingabo w'ikirenga muri iki gitondo nk'uko itangazo rigenda ribitangaza. Ntabwo ari uyu mugabo wenyine rero uje kwirukanwa mu ngabo z'u Rwanda, dore ko aje gukurikira bagenzi biwe. Major General Martin Nzaramba mu basirikare bakuru birukanywe muri RDF. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yirukanye abasirikare bakuru barimo General Major Martin Nzaramba ndetse na Colonel Dr Etienne Uwimana n'abandi ba ofisiye 19 bakuru n'abatoya. Major General Nzaramba yavutse mu 1967 mu gace ka Mpingi muri Uganda, aho umuryango we wari warahungiye. Yigeze kuba umuyobozi w'ikigo cya gisirikare cya Gabiro, aho yaje kuva yerekeza ku bigo nka Nasho. Numwe mu basirikare bakomeye cyane rero waje agendaga ava, dore ko uyu azwiho cyane mu bigo by'ama training cyangwa se aho yagendaga akoresha bya structure cons, yemwe dore ko ari umwe mu basirikare bagiye baha umusingi RDF, ndetse dore ko bamwe mu basirikare benshi bariho ubu ngubu hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se bari mu kazi, twavuga ko bagiye baca mu maboko y'uyu mugabo uwo twavuga ko wakoraga inshingano ze. Naho uyu mugenzi we Dr Etienne Uwimana yari asanzwe ari umuganga, ndetse yari amaze igihe kinini avura mu bitaro bya gisirikare by'i Kanombe. Mu mwaka w'2020 yari yaragizwe umuyobozi w'ishami rishinzwe serivisi zo gucisha abantu mu cyuma mu bitaro bya gisirikare i Kanombe. Iri ni itangazo ryashyizwe hanze n'igisirikare cy'u Rwanda mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu, rivuga ko umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yatanze kandi uburenganzira bwo kwirukana no gusesa amasezerano y'abandi basirikare 195 bafite amapeti atandukanye mu gisirikare cy'u Rwanda. Ntabwo hagizwe hatangazwa impamvu aba basirikare bakuru birukanywe, gusa amategeko ya RDF agena ko umuntu wese ukora ibikorwa bitesha agaciro umwuga wa gisirikare birimo ubusinzi bukabije,
cyangwa se ibitesha agaciro umwuga wa gisirikare ariko byatuma akurikiranwa mu nkiko za gisirikare nko gukoresha ibiyobyabwenge, ubujura n'ibindi, yirukanwa nta nteguza. Mu mpamvu zituma umusirikare yirukanwa mu gisirikare harimo amakosa akomeye ajyanye no kuba atarubahirije indangagaciro za RDF, harimo nko kutarangwa n'indangagaciro ethics z'ingabo z'u Rwanda ziri kuba umuntu agomba kubaha inzego za gisirikare, wagaragayeho ruswa cyangwa se amacakubiri, amatiku, kurema uduce n'ibindi, nawe aba ashobora kwirukanwa. Gusesa amasezerano mu gisirikare bibaho iyo umukoresha abonye nta mpamvu yakomeza kuyubahiriza, cyane biturutse ku myitwarire idahwitse ibigenga umusirikare w'u Rwanda. Ntabwo ari ubwa mbere rero ibi bije kugenda biba, dore ko umwaka ku mwaka cyane cyane no gubi bikaba byaragiye bihera muri za 2016. Navuga ko aribwo RDF yatangiye kugenda isesa amasezerano ndetse yirukana na bamwe mu basirikare bagendaga bagaragaraho imyitwarire idahwitse mu ngabo z'u Rwanda RDF nk'uko byagendaga bishyirwa hanze. Majoro General Martin Nzaramba rero twavuga ko aje akurikira bamwe mu bandi basirikare ba senior officer bagiye birukanwa mu bihe bigiye bitandukanye, ngira ngo barazwi cyane. Perezida w'u Rwanda kandi yaganiriye n'abasirikare bakuru mu ngabo z'u Rwanda. Perezida Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yahuye n'abasirikare bakuru mu ngabo z'u Rwanda aho baganiriye ku mahoro n'umutekano by'igihugu. Perezida Paul Kagame asanzwe ahura n'abasirikare bakuru mu rwego rwo kuganira ku mutekano w'u Rwanda, cyane mu nshingano haze harimo no kurinda ubusugire bw'igihugu. Umutekano w'u Rwanda urizewe, gusa akenshi hagiye kumvikana abafite umugambi wo kuwuhungabanya ndetse bakaba baragerageje no kuba babigeraho, ariko inzego z'umutekano zikaba zibakumira. Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni agace gateye inkeke cyane ku mutekano w'u Rwanda, cyane ko gucumbikira umutwe w'iterabwoba cyangwa se w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Uyu mutwe uterwa inkunga na leta ya Kongo ndetse na Perezida Kisekedi yigize kuvuga ko azatera igihugu cy'u Rwanda, byumvikanisha uburyo hari abifuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse n'abateganya kugenda bashyigikira icyo gice. Aka gace kandi kagiye kifashishwa mu bashakaga guhungabanya umutekano w'u Rwanda, cyane cyane ko ari agace leta ya Kongo idafiteho ubushobozi bujyanye n'imiyoborere, ku buryo havutse ibitwe myinshi y'abagizi ba nabi, ku buryo abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda bahora bahaha muri aka gace cyane cyane, kandi byoroshye cyane kuba mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo ari Perezida Antoine Felix Tshisekedi rero wakunze kugenda yumvikanwaho ibi ngibi, dore ko na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe yagendaga atangaza ko uwo ari we wese waba ashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda yagenda amusapotinga, bakabasha kugenda bataka igihugu cy'u Rwanda ndetse bakaba bagenda banakuraho ubuyobozi buriho. Ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu mbwirwaruhame ziwe ubwo yabaga ari mu birori bigiye bitandukanye, cyangwa se yaba agiye gupasingisha abasirikare, cyane cyane abasirikare ba officer, dore ko keshi na keshi cyangwa se n'ihame ry'uko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame agomba kuba mu muhango w'irahira ry'abasirikare baba bagiye kurahirira ko bazarinda igihugu, cyane cyane ku rwego rw'abofisiye, ubwo babaga bari kugenda bapasinga aho
aho yagendaga atangaza avuga ko umutekano w'igihugu ndetse n'ubusugire buri mu nshingano z'abasirikare bakuru ba RDF, bityo rero akaba agenda abashishikariza ko bagomba kurinda igihugu ndetse n'ubusugire bwacyo kandi ntacyo bitangiye, dore ko baba bararahiriye kurinda igihugu cy'u Rwanda kabone n'ubwo baba bibaye ngombwa ko bahasiga amaraso. Reka ngushimire wowe mukunzi wacu rero wari uri kumwe natwe, ariko nyaboneka reka ngusabe wowe muntu nimba utarakanda subscribe, nyaruka ureba hano handitse ijambo subscribe, ugenda urikandaho ubundi tubane 5 kuri 5 hano kuri Ruhuka TV.